Osionje sono ke waruti le anove ayake ayone we kanotiku aokaliwane data aimona alaikomi modeaka mawatilia ukira daidia siobeiro anove Infura imureria Olinwa Maruta mwana Wangumwe Aekai Kaimono Maria ikomi Modeaka Mawateria Ukira Ikoya Siobeiro Anuade Jehovah Wanosio Maria Kuru Matiari Nogetiga Osio Ida Kai Mona Maria Ikomi Modeaka Mawateria Ukira Kaida Siobeiro Anuade Jehovah Wanosio Maria Kuru Matiari Enogetiga Osio Ida Kai Mono Maria Ikomi Modeaka Mawateria Ukira Kaida Siobeiro Anuade Jehovah Ngai muno Tondero Netoga Ngeitena Nenile Ngai muno Alaikomi Modeaka Mawateria Ukea Daidia Siobeiro Anuade Jehovah Alaikomi Modeaka Mawateria Ukira Daidia Siobeiro Anuade Jehovah Oria Wedete Ibe Kanoria Wedete Nila Ukira Siotiwa Kwa Laimono Alaikomi Modeaka Mawateria Ukira Daidia Siobeiro Anuade Jehovah Itakaciao Monandie Yeso le muera Nandiwe Igairia Naimono Alaikomi Modeaka Mawateria Ukira Daidia Siobeiro Anuade Jehovah Yes,
Imana
umuthi ndina uhoro mwega muno na uhoro uyu wona njikirite thuti ukamenya ni uhoro mwega ndimureheire wendia wa ng'undu na guku gwitagwo Sanka Properties na garden ino itagwo Azizi Gardens neno ni phase 2 reke ngwirire wone ni haha uria ungiuka ukuma bypass ya Kamakis haria kona iniri ikona wigire bara yo iyukite iriganitie na mugunda wa Mama Ngina 2 kilometers only 5 minutes na barabara yo tiarami ina maramu no ni gwikirwo mai magerire haha uguo thi haha koguo ri weri ona ndi maundu maingi ugeka no kamutaro geja kama maingire gwaku thitima ri ici haha giki mugunda-ini bitu hau nja guku kwa Sanka Properties turamwenderia broti imwe milioni 3,500,000 uguo ni kuga ni 3.5 million na kia giki ni 40/80 ni kia kinene muno migunda no Sanka na ithuĩ Sanka tugaga atiriri mugunda ni title na mugunda ni kuona na kuhutia na gukinyanga